particularly nkrofo ye kan say obeye Ghana one party state ena wo mo eje achinye say eye nokre oye Ghana one party state ba na ye lawful oye no emra kwan eso na no pay eno ho nkomo ena mede ebrew ewo asemi emu eye nokre say afe 1964 ne bosumi ana edi kan January 31 anasa 31st January 1964 empanifo anamo ho sabra mo anyine mo bekai Ghana ekwa abato so ema ye kokoto abada ye kokoto ye no na ye freedom abato a ye kan referendum no eno ebia na sa abato na ye ekoto ye no say ye ne papa o eye ne boni o eba beka Ghana yabakosem eho asembisa mienu ena omode to sa abato no eso na ye kasa referendum de abato a yes and no abato a eduru honum a ye de asembisa eto pono so asembisa no betima ye baako ebetima ye mienu ye de beto pono so na ye bisa se sa asam na ye bisa wo no open so a to yes open so a to no enti sana sa abato no ye na 1964 referendum a ye no man Ghana mu no na two questions nsembisa mienu ena na edaso asembisa edikan ne se esese Ghana ebeye one party state ya party pe ba ko obetima ye adwuma oman Ghana mu eye CPP nko a na eno kire se yegitom de a na party bia ni ho a obetima ye adwuma sabre no eka CPP nko a eho ewo oman mu enti e kire se yegitom a ya bane political party nyina party ba ko pe a obetima ye adwuma eye CPP a eye Owura Kwame Nkrumah ono ne party a oteye asembisa na ye hwe ne se ana wo hwe ne sabre no ene se o mampani Kwame Nkrumah ye ma ne tumi binum a ode ne tumi no be ye adwuma on hwe dia emra no ka ode ne pe ebetima ye bibia oman Ghana mu nepa obetim dia ye bibia ne se eduru ba bia a judge for kura judge bi na opeso yi wadi a on hwe de amra no ka eduru ba bi na se ohwe kura na ho ye nahia na etwasa wo chewa obetima chewa toma on fa wo nko court ye ni wasem ye nya wo hwe eno ane se wachew na ode watom saade wei ena ye koto ho referendum ena Ghana fo dodo ekoto ya wo munyina ye to aba no wie ya ye kenkan ye no na yes fo no wo madi nkunim yes fo no se wo pene so se ye nye party Ghana party ba ko pe ma ye nya party bia nkan ho one party state afei Ghana fo nyina kire se ye mo mampani Kwame Nkrumah tumi a obetumi de ayede a ope ewo man no emu ochewa wachew obiani na sembisa oyiwadi fra adwuma mu a oyiwadi obiani na sembisa yenche no yenye saade no Ghana for ekoto aba ye wie ye no na yes no enya 99% approval emana yeto ye no ohanchemu adu okonon ese wo mo pene so yenye o mampani Kwame Nkrumah saa ampa ninuane ampa abato no eba so ba mpanifo e wo ho sabre ebinum ka se abato no e wo mu se na emu nna ho o hwe nkunim percentage dodo a wo munya ya o se referendum de ye referendum a ye nkane nominal figures no ye kan percentages and na ye determine say referendum be ye successful ana say anye successful enti no wo hwe 99% dia na kire se oman no
dodo no pene se yenye sedia wo mo eka no ɛha ɛna asɛm no egina na amanfo bi ka se saade wei a ɛkɔɔso no ɛwɔ mu se ɛyɛ mmara kwan so ne yɛde to aba no ɛwɔ mu se saa nhyehyɛeɛ na ɔmo yɛ nyinaa no ɛna mmara kwan so but asɛm bi saa ne se adeɛ bi a ɛyɛ mmara kwan ɛna ɛyɛ ade papa ana adeɛ bi a ɛyɛ mmara kwan ɛna fata yɛ ana enti anɔpɛyi wɔn a ɛyɛ agreement sɛ owura Kwame Nkrumah yɛ Ghana one party state a ɛnyɛ ne pɛ na ɔde yɛ na Ghana fo ne ma kwan ma ɔmo de yɛɛyɛ no yɛbɛtumi nso aka sɛ owura Kwame Nkrumah nso okohunta mmara n'akyi ɛna ɔde yɛɛyɛ ana efi sɛ yɛsi yɛyɛ dodoɔ amamuo democracy de a ɛde adwene na onipa bi benya a ɔbɛka sɛ yɛmfa saa adwene wei nti no yɛnka party nyinaa nhyɛ na meme nkoa me party amateɛ no ɛno nkoa na ɛnyɛ adwuma ɛwɔ man no mu obi a wɔ sɛ de ositi aseɛ ba meme hwɛ wɔn a wɔn ka sɛ ɛyɛ lawful wɔn ka sɛ ɛyɛ legal ɛyɛ nokore akyinje bi ani ho referendum no it was lawful it was legal enti sɛ yɛkɔto aba referendum na yɛkɔgye tom sɛ yɛnyɛ ne sɛ ya na kyerɛ sɛ ɛkwan bi so no yɛde mmara no mmom ɛna ehunahuna ɔmanfoɔ enti no ɛtɔ da bi a ɛnya adeɛ bi a ɛyɛ lawful ɛna ɛyɛ ɛfata adeɛ bi wɔ hɔ yɛ lawful enso na mfata no pɛ na meyɛ motivation de kyerɛ wo sɛ yɛwɔ nneɛma nyinaa ho kwan nanso nya adeɛ bia ne fata yɛn enti no even though it was lawful nanso na emfata Ghana sɛ yɛbɛ declare yɛn ho sɛ one party state yɛbɛ declare president bi sɛ saa president no ɔno no de abusuafoɔ nea ɔpɛ ɛna ɔde emra no bɛyɛ ɛne yɛsanka yɛde ba ɛnɛ yɛ current situation a NDC for wɔ overwhelming two-thirds majority sɛ yɛse yɛde saa deɛ no ba bɛyɛ adwuma nɛ de a ɛne yɛsanka Ghana for awu because wɔn wɔ nipa dodoɔ bia adeɛ bi on pɛ sɛ wɔn yɛ no wɔn bɛyɛ but wɔn ntumi nyɛ fi sɛ ɛnya adeɛ bi a yɛ lawful no ɛna ɛfata nti mini sɛ wɔn kora anim and they will not use wɔn totoɔ no ɛwɔ parliament ɛmfa nyɛ adeɛ a ɛbɛbrɛ ɔman Ghana ase enti mo justify say Omampani Kwame Nkrumah one party state na o declare ye no emra kwan so therefore yentime emmone so bo no me in my view mo dwen sa no it is wrong in the sense say yes ye democracy. What is democracy? Ye can't do to amamu democracy a eye de wo hia say ye nim nia democracy ye dia ebeye me nwanwa said ne obi be justify say one party state na o declare ye no na eye lawful. Yes, it was lawful, but ye misa say na e fata na ye misa say na e fata say oh yes sir. In any case say you say one party state and at that time na ye pa ade na anye other parties no na ekoye ono ne party CPP senka oye one party state na de 2 minu ma the other party a ebianka obi betimi aka ne nese dia oye ye no kra ye fair efi se ono kra oye ye no wanya amane ho oye de ma parties a aka no but in this case oye de ma ne ho it just like yaka no Omampani Kwame Nkrumah oye nipa owo ne nanso edi se edu ne nanso no a yenka ma manfo hu se ono so na ne nanso ne despite eniema waye nyina na ne nanso ne based on sa referendum na ye ka ho asemi nipa ono wo nya adwen a oche wo mu egu mu nyina. What was the essence? What was the essence? Namfa so be ne wo so. Sa what I say? Enti say yes ye dodo mamu a entuma ne atade bia no
ene ne style ye de pam yesi ye dodo amamu a dodo amamu wo ne style dodo amamu style ne se ye makwan ma adwen ahodo nduvi se ene ye ka sei nan omampani John Dramani Mahama uvi se nsama nkrofo ka efa na mamu ohu no ne nyina na ye ne de dabi nyani nyina na ye ne de but because of democracy ntino ensam no bi wo ha otekura na ye ne ya obemene otekura na ye ne ya obefa ne normal eye democracy no cost anase ohawe bata ho no ebi eno no enti se yenya yeduru regime bi na ye ka se mempese mamamu ameye obi abeka masem enti no mede mashada de mrabi aba yenkoto aba na aba ye to no ye to na se nipade do no jetom na ye pene so dia ene na manya tumi no mi di ubone kura emrade na ama me kwan se mi news abone no sa situation bi ne si ye ewo 1964 aba referendum omo ye ema e declare one party state ewo man mu no similar situation ene course ena da bia me kan asem bi se ebetima aba se nipa ewo ho no kura no omo de ehu ene koto sa banana question na me bisa keke me se bisa bio se nipa na ewo ho no aba na omo koto ye no really no na omo te ase the meaning of sa referendum na omo te ase se na omo te ase de a eba ne sen ena subsequently at 1966 no ye betu na ban egu ye kire se even though omo na to referendum no de power no to me no de mawo but bia kwan na omo exercise sa to me no at that time no na enye nipa bebre de eno nti na bia enam so kra ema abantuguo aidi kan yehunu bi ewo na mamuo emu enti mo amo justify say oye ya waye if you say na emra ma ho kwan say onye na oye no me say atade bia na ho style ntoma bia na style a ubetumi de apam enti eduru ba bia amamuo no ewo say yehunu na kwan ene eho anamontutuo enya abiri bia na ade bi wo ho a endi onipa ba ko bi wo Tarkwa hanom ye friend James Kofi me pena sempa the reason why I me pesa branch yasem ne say wo ye NDC ni ba sa NDC asemba na ye ka eto da bi a otumi ka asem no bi ema asem no kora no sabio onfa NDC na oye no enkata nani oka asemba no sede ete anopa ewa utie no bia wote asem oka ye ose oyandisi ni de nanso galamse kun na ye kono sa amanfo dane omampani mahamaka se omampani woka se ubetu galamse ase waba tu ase ma ye na ose wono omo ye adwen efi se oka ye enti etwa se oye se ye wo nipa binum a omo te sei na omo dwin sei ya wo se ne party o but ade bi wo ho ye nokore no it doesn't matter when enebe affect no because nyo bia na oka nokore be ye ne de enti se nokore na wo ka no eye wa wo party mu eye wa wo ba eye wa wo busuani ana eye hwan it doesn't matter obi a oka nokore no ebe ye ne ya nokore ye nokore enti esa wo ka enti yes you may like Dr. Nkrumah you may like CPP ene ya ekeka ho na it doesn't mean say ade bia CPP ye na Ghana ana Dr. Nkrumah ye na Ghana asase we so no was right oye nipa obetima ye mfomso oye nipa sinto be wone ho ni nnwuma bebre wo ha ne ye boni din e de hoahoa no ye de ka ho asem enti se du ba bi na se nkrofo kotwe sa ansam no so ba let us not defend if you say no say referendum ene ye man sa to me na ye declare one party state no but was it right na ye no na sefata na twa se eba sa na ha na ye a wo se ye ma ya dwene ekọ
efi se ye wo niema nyina ho kwan nanso nya bibia ne fata ye wo bibia ho kwan o yo omampani ma amate akonwa so yi o bibia ho kwan a obetimi aye ebi wo hokra mrama ne kwan se onye obetimi aye bade wo se wode ko adwendwen mu na oka se me wo ho kwan se metimi aye ade we die but me ya ede ne befiri mu aba me ya ebe fata na ene dia meti akonwa so o chena minni ho a ade we ya me ye esunsun swanso no edin a ye bebo abata ho no ebe fata me ana we ne sedia ye di mane eso sedia ye di mane anim se nyesa NDC for dodo egu parliament yi emra bia ne ho mu ntimi hye no krom ha o obetimi ahye mra bia e wo krom ha mra sebe eye mra papa ene mra eye mra fo nyina obetimi de wo mododo aye but minim ye se omo nye saa efise ombedi kan adwene se saa de a me ye me ohon kwan de na me ye a efata ana se emfata enti anopei ye hwe asetes no emu a de aye kan nyina ene se yesi ye dodo amamu a ye nye ne kwan so se obi so ya ade a osaba so bo a ye mo na baso obi ya ade a ose nkanimu a yenka nanim na afoforo ama yebi ye yesa eno na kire se ye dodo amamu democracy ayeye no ye nyini ekoye nim na ye na ye ho sycophant ade no chia ebu ose o ejina ho pintin ade na chia ose o chief etene pa ade no sei ose o ekoye pa sankrofo no ye do mo kyekere man a enyeye enti wo ye leader wo ye man mu ena ade ba ko amepesa ye hunu ene se niema bi wo ho a eye lawful but nye bibia ena efata se ye niema bi wo ho a wo ho kwan nanso nye bibia nso na wo ya efata wo enti anopei sedia etie nie ye do si ha na yada ye ho aba ye ba ye befa enkomo a ewo ho menuan beba beka me ho na ye de enkomo a ewo ho abrew na no peyansa na menuan betena ase no ma me dika mfa nto ani na memisa wo sa ade kyin ye wanya biribi adi ana me de ade ba ko a adokotafo aka na mate na masua ene se wo da na wo sore anopa bia aduane edi kan a ubedie no ehun hia papa de obroni friend breakfast no ehun hia pa na ehefa na ya wunya o breakfast efi men koji breakfast na so baabi abasa baabi ba ko pe e wotakwa ha ye betima ma o breakfast a eka akoma eye nipadua ye na wankasa udidi wie a ubebuso ama unipadua da wasese mo piafo aduani eye de me pa chawo eye MB Kitchen 24 MB Kitchen 24 no omo ye delivery e wo nuane mu na wotwe nyina Monday to Monday omo ye adwuma na wotwe nyina na ofre wona abere bi abefre nso no ombema onsa aka aduane ahodo be na wo no mo ewo edwa eso aduane no ye Ghana man ya ye nuane a yenimu ye banku ya betie ye fufuo emutuo ne ekeka ho omo oni nyina bia ye de ma e na ye san ewo uramunam enkwan uramunam kwan no de ya ahodo asoto ene se ye wo akrante ye wo twen oyuo enkwan ewo ho enom ewuram enam no ne nkwan ne de bebre okwa ubenya bi adanko nyina opebi a ubenya afi nye no nko ye wo mtimi toton akoko ye toton eye pork ena ye toton eye fish ewo ho ye grill na kama tilapia yekona ya grill na ya biebie mu de ne maneman asra no a wa uhu a na adokon enti wadaroma eya na wato afa ho enom eba no abrochire enuane a emu no ye wo mu asort bebre ye wo assorted rice wo ho ye wo
vegetable rice wɔ hɔ, jollof rice wɔ hɔ, plain rice wɔ hɔ, ɛne rice no ne nyinaa ɛwɔ hɔ a wobɛtumi akɔ akɔdi bi. Ope bronyini breakfast nso a ne nyinaa bi ɛwɔ hɔ, sandwich, salad ɛna coleslaw ne nyinaa onsa ɛka bi ɛwɔ hɔ ɛnom. Hwehwɛ akyi akwan yɛbɛn Tarkwa Melcom. Mame Mata Street no so Tarkwa Melcom yɛne wɔn na ɛbɛn soɔ. Nanso frɛ ya no pay 0208 758417 0208 758417. Wonya frɛ saa number yi pɛ wodam yɛde waduane ne wo nhyehyɛ nyinaa ɛbrɛw ama wo nso wadidi ɛwɔ hɔ ɛnom. Na abusuafo Sompa 101.1 FM panimfo say obaye odamo ase papa se maso wo mu abia na magye adwuma na taremoni ase na magye se eye modea masom eye wo mani so pa na mwaseda enie aseda no ene se watete eniema no bo nyina eso obeye nkaibosem oba bedidwa obeye advert bia ana wo yosofo ena wo pe airtime na wo preach ya tete bo no so atete so a dia oni ho de eka ho wo de ma menya ni sei na wate ase ba bia wonim dada no ebo na omogye ewo ho no wo chemu miensa yimu mienu tugu baako na aka echire no eno na Sompa ha yegye enti no fa eno hwe wutim wo ye osofo a ba bia wo preachie sesei ana ba bia wonim senia saabo no na omogye no chesika no mu miensa uche mu miensa ya to emu mienu agu ena yede baako eje wo se ebe ya yebenya bi atuatua ye nkanea eka ekwaranti ena yeje bibi kakra enti no wada Roma anopei sa promotion we no etoamu afiri sabre ekokopem eye bronya bre eno emane mpa wo hu fa ho behemu ansana ebre no aso wada Roma o pese yadwuma yefo no ba wo nchen na wo mo no obedi nkomo ana wo pese o frɛ na obisa mu a emu nkyerɛkyerɛ mu no frɛ ahoman 0500 853 0500 853 o nante na aba nso a ye wo Tarkwa eye low cost Tamso Estate Road eho ena ye wo Tarkwa low cost Tamso Estate Road eho ena yewo wada Roma bomoden ase obeba wokra wo nante bank ye ni beje na waba behwe baabi a wo de wa advert ekono wokra wura environment no mu a eno kra be kire wo se ampa nkrofo ye omo ye serious se on be ye adwuma eno ede ama efi se ya hyeda to ebo ase aboka ena ye siesie ha se ye ba be ye adwuma aba be somo na ye adwuma ye fo nyina ene ne keka ho nyina wada Roma on be hwe kama yen kanfo adefo ndi ye kan adepa asem bi akere wa jetom preko pese eye adepa abusuafo asempa etia me da me ho aba me ba ye beko enkomo a ediso no emu na yatoa so ede afiri ha ade akye bia o ade bi akye munsem ena ye de ema wo me ba sisi a mema etiefo nyina akwa aba otiemia
Right. Ebisan for Ade Akye Abia Sompa 101.1 FM so enie. Wo hwe wo bre no sima aduasa enwotwe abo de apa anopai eye no nwotwe eho. Ye toamu akwa akopem eye nondu ansa na yabanti anopai enkoma ye duru so aye ba bedie no ye de wo kwa akopem nondu ansa na yasore ewo ha enom. But before yebeye enkomo na ewo pono eso no ma yenhwe ene se de city board no etie yenhwe city no ene dollar ahoden ne anamontuo no etesen yenko na yenhwe eno emu ensam anopei we the previous day no enora asat enora said ya na city ene dollar inkuta hodie no esi etie ena yade benti no se wo hwe city board na Bank of Ghana, Google, Bloomberg, Visa, banks ne keka obia wo said ya oye ne calculation se uhunu ni saa eboa wo ema wanamontuo no etumi ekoso ewo ho na when a daily movement compared to the previous day no and the asset enora enora na 22nd September no say na cedi no any dollar no a movie by rate no Bank of Ghana no mo exchange cedi no ewo 12 cedi 28 pesos ewo ho so mo ton a 12 cedi 28 pesos ewo ho and Google exchange no wo mo de no 12 cedi 29 pesos 12 cedi 29 pesos Bloomberg for nso no wo mo eriti Ghana cedi to the dollar no 12 cedi 28 pesos ewo ho enom afi visa for omo processing rate no omo process Ghana cedi to US dollar no at 13 cedi 16 pesos and the mo amudidwa na mo per dollar no muhu said a dollar no tuna na mo no emu amanbo na yede ma we afi ye banks no meka banks na meka commercial banks no bank wo man ye bank akese ye aban de no womo no exchange dollar no at 12 cedi 62 pesos sa na omoton dollar no wo ho enom na afi Mastercard exchange anomo process Ghana cedi no at 13 cedi 21 pesos Western Union so obi manu sika efa Western Union ene na o kwa akwaje a omo be exchange 101.1 the amount dollar to cedi no at 12 cedi 30 pesos ewo ho enom be exchange the amawo mo amudidwa ewo Binance eso eno eyade a eno enso no wo mo ebetime aboa na wo ma ye exchange no the amount at 13 cedi 47 pesos ena the almighty abochi forest no wo mo no nso no wo mo ton no 13 cedi 45 pesos ewo ho enom 13 cedi 45 pesos ewo ho enom enti sana enei cedi no asat enora yede ba enei emu no sana na ye exchange no ana ye tono ewo ho enom na abochi rate no de enyina faako etimi dan ne ho depending on abochi kura wona no didwa no one de no ebetimi akosoro abro even the 13 ana ne de no betimi aba form bi a 12 te se BOG ana te se banks na de no pepepe na sa ama ne bo we nyina ye de ma wo no the source no ye every Bank of Ghana the indicative rate every Bank of Ghana and online portals ahodo so na ye peke we asat enora September 22 2025 no ye de ema wonti this is by way of city board cedi to dollar no said their AC chase womo eho no emunsem na yede ama we makanisa mawie no ye ba ene
enkoma eda epono eso a yeba abedi Akye Twumase atena se ewo ha enum na abusuafo yeba beka asem beka no fa galamsey ho but title not necessarily galamsey ena yebeka ba yebehwe de subanya empanimfo a wo mo edi yanimu yi eya wo mo danadi matena se ahwade bia ewo yeman mu aduru akiri na mahu se ye politicians a ye wo no any given point in time bia no ba ko be wo position na ba ko awo government emu na ade ba ko ama observe ehunu ni se obi wo opposition a or all the fine ideas ya de be solve Ghana problem nyina the moment nipa no yade tumi be mano na waba aban mu no na adwen papa weye woni timu wo opposition nyina na ni nyina ayera ene ye number 1 me ba be kirem number 2 obi wo ho a se wo mo opposition a police enso wo mo ani omo opposition a police ye enso wo mo ani yes omo ba aban mu a the same police no a womo opposition a enso wo mo ani no omo ba aban mu a omo ne no ne konna ekrana obi opposition a electoral commission adwuma obeye bia enso nani womo ba aban mu a omo di the same electoral commission no ena ekonna ekrana eno ye emfanto ho no bi ena me de ama me pese wote na hu se asama ye ka no ewo aginaso na ewo ahyase efiri ni efiri ena afei the almighty one galamsey eni pipiti akonwa so omo ye de ombetumi bia se ombetu galamsey ase sabre na NDC wo opposition adwen papa eni nyansa ewo wiase nyina a yebetumi de akon galamsey no na omo ka bi kire Ghana fo nyame nchaade ena Ghana fo se the MPP ye ikura no enso ye ni enti yebema eye NDC aba na omo nso ba omo ba be kire eye de omo betumi aye tie nsem omo ka no opposition sabra samba ko na omo ka ye declare state of emergency abana no wo honse da bi ye nuru sabre no say be declare state of emergency but omo kan ye akopem say Ghana for dane amamotumi de ma omo amamotumi be kan wo mo nsape wo mo say enei ye declare state of emergency a enye ye enti ye bisase say ye opposition a adwene be na ye ayewo ena ye ba amamuo mu a adwene be na ya yewo sesi na anu ya NDC MPP fra konwa omote akonwa so no omo say state of emergency no omo fra konwa so bosome nkono ni ya omo say state of emergency yes enenti na ma no pay me pesa ye di nkomo na ye nyina ye bisa se ya manyofo yi omo opposition a adwene nsusuye ne nimdie ahodo a omo wo no omo betena akonwa no so a ya ekohen ya efa hen nti wo hwe system no mu a point ben hye ho no mu a when we are in opposition we agree with everything by ye ba ban mu a we disagree with bibia we ni nkomo a yedie ene anope Akye Twumase atena se me manache na magina dwenkyere ewa asem ho ansa na maba ho ama odo de abeka ho Akye amache mejuso why right Ade Akye Abia ene Benada it's a day after holiday a yedi enura asama edaba maso enie as Ghana ni mamintie wadwen ewo ho ayefoni etiefo ana peyinchiam na I say Ghana kasa the word politics na English word what about trima amanyosem I say it is doing Ghana more harm than good okay because me want to say MPP were power and NDC opposition. MPP for NDC for hard, but I'm on the step MPP for this but NDC for no member power 9 people opposition. On the hard journalist and no anything. And I said I'm a can be. And I am sitting here say
a concerned Ghanaian. Not from NDC and as MPP, no. No Pony and others. Galamsey and Tokana or Mogana say, Abia Galamsey and Yasi per se from May. 8 years ago, one way your mother from dear, and Kosiaga. Right. And Kosi baby, and as I say, no more than more to us. Right. And I can I say, abandoned no trim quite at the end, a chain. We. But me personally, I don't see any difference. The eternity. Me who say the other day, a woman. It's sir, a quack could do say, na say was said Ghana for no, ye na I galam say con your size so a responsibility, I mean responsibility. And ya a bind now or tisono crampo and quan because every now watching be our better no. I bet me I did, abua. Right. So blue water guards here by. Omo ye ya na ebu nkofo abebisa na we mu de no mbe obi enam kroma aka se ne machine odi ye ne chanfa no ya hye no enti no osan akotobio enti oman a ye wom ade ye de ye galamse ye hye na ye sanya bitu a ye be ne den okay ye be ne den da ben da ne ochena na sa de we eto obetwa enti se anu se ye declare state of emergency na se baso a what happens to ye can say nsuo ni ade na ma se se no eno so wan se me mayo ena 2 se ye declare we enu be ma Ghana galamse akofo man na enu no e ma gala because obia ekabi nsuo akese na wo mem sisi ni nyina ifi wonyi se enu nti na ma amanfo e kan because MPP na na ote akonwa so ye hu se na nsu na ye fi ena ye se munye ni sei na mo tuwa na mo we ya ena ebejai ena aban no na wo ho sa abra MPP aban se daabi ye ne sa enye ye ena wo mo na mo gyina nkyene se so mo ye ne sa na enye ye mo mfa ma ye ba ye be ye ne sa ama na ye ena nyame adom ye de ama omo ena omo aba nti no do you unyini ye se ne Ghana fo bi sandi se mo nya de a mo kan ye no omo ye right se obi eba aba begina se yento ne so aba na se o shebo ni wie egu ono na se at the end of the tenure no when timi am for failures our promises now what do we do to the person as Ghanaians what do we do to that particular kind of say political party no as Ghanaians and no and I must say no be aba because ono nim say asana work can onim pefe party say e bia no otimi nye but to win the heart of people tino obeka so the be ya beto aba na dai ade amano nti se ne Ghana for demand a omo edi bisa na say omo di bisa na omo ni bisa say omo di bisa and ya no so yet ya mem ya so yet din too much anything ya so yet because ye be chi ebinom the next badge so be saba the next day nti eba ni sana na ma adwuma no kwa no wo mo baba na age wo mo nsem okay and who say an yet han ma ye kan does it mean say omo so ko akwakọ chichenkofo no so omo ko na se galam se ni sika o ma omo so munya bia na eno de say the asaf now the we presuppose say na ye yesusu say omo de omo koye management omo kwa a omo nkoje bibia wonim de nkofo se aso de nkofo kan me kwa matana say wo se galam se na nye but ye me say on say gold na aba no okay gold no mo to no ho amo eno so ye another question because mining companies na wo Ghana ha say no mo produce gold no mo de mo gina nche because omo de illegal omo say so nya omo won krata akra permit omo de eju but the rest say as I godless we omo mo to fi ho ni omo ye Ghana say na mo to fi omo no because godless won timi konja go for sports say me pese me to mo gold ni bi da bi okay enti no chise one the gold board no so buy no kasa Ghana ye nto gold bia wa hanum sei enti ye pese galam sei na so twa ye mpe gold bia ho a hwagi sei bia wo mo ya ma mo kwan sei omutimi ya adwuma na dia fine but sei obeti gold board no so obeti ya kasa omo nto gold bia ombeto sei aso wa sha na kete sei ye nto no man mu hanum sei ya ma ho fa nko ba bia right that means aso say we should do it okay nti akuya no that's fine mimisa say we are surprised say your politicians womo opposition a
nyansa wo wiase e ko twi ko brema nyina omo nenim ba omo ba ban mu preko pe na saa adwene ne nsusuo ne nyansa no nyina no na ayera eye onwanwa na se eye onwanwa ene osusu za die ne hye aban mu a omo ba na omo refiri aduro bi hye wa na it is easy to say but it is hard to do it also na me catch you say sa aban bia opposition right or ya dia aban not so no ho befunu timamufuo no amabre no so se koto aba na yatimi ato atia mo no ma yede omo so anya kwan aba na sisi aban ya to wie ya no enje bia papa beta so nya 1 year kra bo so men kono ne mo so ma beta so 8 years ti sansam na wo kan nyina ni ade nyina no se munim se mo sansam wo manum wo mutima adan ti amote so manye ba wo jiri se sia e betima blemu NDC MPP for because obi be ka say omo antumi anye nti na Ghana for to abadi ti a wo mo ena ne amomo ka asamo so mu betimi aye nti se na MPP for e ka say ye de ye ntumi anye nti na Ghana for to abadi ti aye nti de amo ka asamo be ye no ade na ehuma ye nyina nti mo nye maye na omo di for ade a wo shebo se obeye I went to me anye yeah you were free one right no be aba ono so abese so betimi aye wo na wo shebo na went to me anye no wo kasa wo ka kosisei ono ne o kan se ye ntumi anye ena yayi ya firi ho ena wo se wo betimi aye ne ye de amount no waba ye de o kan se wo betimi aye no na yenye den ye hunu se ana se emwa ne aye ye ntumi anye no emwa ye nyina ndi ye ntumi anye na wo se wo betimi aye a ye ma ye hwe bi ko ba bi ade na duru no ehu baby eduru no ehu wo so na ehu ahanti no ya no wanfi omo nyese omo ntumi anye enu ntina yato abatia wo no enti yetutia okay fine say it hanum say ni ntimi nka ensi so pise e bia ye chenchena ache galamse mo bo shom be hye ye ntina ye taba no necessary nye galamse ba presupposition is say wo amanwo no so amanfo ani a ye beto aba amawo se wa hu na me kire no nti say ye to aba na udi nkugu a it means say uye niema bi a anye nipa no fe enu nti aye to abati awo anti sisi na wo went wo buy se oba na wantimi anya na obi so aba wo hu se nipa no wantimi nya no ye di na tan ba bi no ontu ne aba no ontumi nye sen ese se otumi ye o se otumi ye ye ma mo 8 years mo betina aso mo ye ma fa mu die right anya ye yes nti eno no de ese say emma equation no mu wo na ntumi anye nti a yato aba yi wo ndi ese no ye ntumi nka se MPP for buy no wo ntumi anye nti no we so aba wo ntumi ndi yemfo ye hands entra ye ntumi nka sa for the obi aka se yemfo di hands o ye ntumi for di but the thing is 8 years in government you couldn't you tried but anye ye right obi so aye den aba Obe spend 4 years. The 9th month anyway. Enti no say at the end of the day, yen ye tell me say ya fa mu de. Mo so mon ka dem beka. Say when timi anya. Right. Changes beba. Eno no na bebem say wo to opposition. Na say wonim kwan fa so e ko galam say dia. After 4 years say ko to aba no. Na say tuti NDC na say MPP for ban so a. Omo samra no me. Ndi before change no beba no. Yen ka say 8 years ye betena so ye ntimi anko galam say ena ye yi afiri ho ntine ye ntena ye ba bia na because 4 years no beba na ko pen time a change no beba na say ye nyina ye wu a obeka kwa ntimi nkan kase because wo be share ye bo untu be bi ye be share kete se bana betena so na be sa de o man wa na wo so betimi na be share wo share bo wi anu fie won twe okay wo ye bi wantimi anya ni nyina ndi omo no punishment ne say ye de ato omo abayi omo afiri ho no nti no enu nti no they should keep quiet omo ni bibia ka omo na me so me ka wo betimi akasa but ya ye too much okay asa omo de ne say ya ye too much asa omo de omo ma bi da okay that is the point okay because again adi omo no mo de adi o omo ni adi na say even though ka say nsuo ba ko pempo na omo mu ina omo ye galamse no nsuo ba ko pe na say cramp na enya easy sir let alone yesu akase aka ba ko menu mi ense na ni na anya yi ye kan say assess okay and for you
enye adwuma eda form enti no ensese omoye den esi aban yi konso say onye ne sisi a emfama yen. Okay, but apart from no ebio maybe say omo opposition a ade bia omo eka no ne wa ban mu no nye ntom omo wa ban mu nso a ni opposition for eka bia nye ntom yemfa galamsey yansa nye example abrandisi for eka state of emergency na MPP for anye ntom ba MPP ba opposition no womo no abeso state of emergency no say yemfa nye adwuma NDC for no mo so kan so say daabi yeso yentimi mfa state of emergency no nye adwuma inti between opposition any government no ensama ye kan no really we your assessment wo mo kan no kore ene de kire also that make actually politics no it is doing Ghana more harm than good because I quite between MPP and NDC and I will be you need alternative be apart from me no omba sheshe omba to ye malade beka de be ye omo de aye so be to omo omo na ya to omo ba de omba shebo no se bo no mo shetana tre krapo bo no mo ntimi anya wi right no mo de ria kan ko and so mo ntimi anya nso a obia mi se omo we na se be to aba na ti a wo mo and so Ghana sika na ko she ma ahye right enipa na wu yo ma wu kwa ko enti ti se de wu ken se so obi opposition a o ma dwen se wo ade no ntimi anye enti me be fa wasema wo kan de ayede na also time na wo abem na me so me kan wo so wanfi enti me so wo kan me so me ntie me so me mfi enti na akwa mpanimfo kasa bi o mo kan say asono mienu ko a ewura no ewo ho no ene wura mane enti in that case no say NDC for position ne say ye kan ye mo anye enti ye so ye na ya ba ye so mo kan ye ntie dia at the end of the day Ghana for na ye be sofa ye ntie ye sofa yi me da ko me pai bo pa ne se ke bia kan ya me be ya dum ye be sorry na ye nsuo ni na ni daw till when eno ne ya na e mobo ya na e mobo areho chese galamsey na omo ye omo fa so ni omo di fudi painting no like they don't even think about ordinary Ghanaians right and I mean mpanifo anu so omo wo soro no tode bia ya na omo so di omo hu jijim tode bia ya na ebinum ya de omo hu jijim for example MPP time no one of omo nkrofo no me do afini din is it law come ana bibisa se nye wono a mo mfa ncheme o kan se party hia sika nti ye man nkrofo kwan na omo nye galamsey no ena NDC so ba ye attorney general aka say yoko nche abanga oye na I think there is a secretary say bibi o party no mu yanchi yami oye national organizer omo nyina bepem ne they are working free ewo ho a yenchire wo mo enti no te say they are working no wo mo nimu bi enti no ade no meka so wo mo a meka party ana politicians no wo mo nimu bi ndi akwa ye nkrofo ewo ho enti no ade a yentume nka wo mo de che ana one thing so ne say me nyini na me bete say sin so bi ahunhu mu me hu bi da but ebi anyama ba ko mienu miense bi a ye beti abakosem ya de ntem ye gidi right so now I was wondering say etimi ye den enema omotimi ko nsuo nko galamsey so me fatu me won say me say investigation okay enti no me nya anu yie na anu ye na me nya ye so me gidi ye okay na ye den ya na no de me de aka okay because ebi na nipa na feel say sa na tie anase bia wono no honom no nsuo na da honom sei no mo ye na right omutimi hu no nsuo na so omutimi ye galamsey ni de ewom enti no ye kan say maybe no be ka say Ghana honhom ni na abuofu enti also omo so timi kire bibi kakra okay enti ka wa wo de wo chamfa be si nsuo ni na anadu ye bo ani so koto ba bi ade chan sa mesim bio enti I think say ano galamsey no ntokwa ne kwa be for so betimi abrase ne die ayo beyond human imagination okay nti say no akua yen mimisa say yenya ye politicians no na yemfa ne say sa na omote yen throw your hands in despair say any da so asan nipa ho de ntumi nye
aginya mebam ana se yamanyofo no so mo ka asem a yen hye omo mo nye se wo opposition o se wo aban mu o ne opposition de wanye ntie bia ye de eno ye yi na firi ho na wo mo aba no yenye den yen hye wo mo meka se yen hye wo mo a yen demand se mo kan we enti mo nye mayen ana se yen fa ne za wo mo kan akra engosi agandi nya akire de can force the horse to the riverside but to force it to drink water no ejina ponko na atirim okay me say on wine I was say I did be a Ghana had say the galam say be say won suom nsuom de en I say nsuo I was so mo bandini na every o mine no mu mine right and amamo mfa bi mba bio and na de aka no so no amamo ton bi ni na no mo nsesangu baabi okay baabi senso bi di kwakosu mo hye no so mo hye ye declare no contraband yes na enu achi no se wako nsuo no so akohye nipa ne de na se oba store na eton bi wanya bi anto na se ebi mba o mai mu biewa so betimi akonsuo no so akoya galamsey ndi na eto di nipa na that is the best option right. Because na me kan so obi so dia for baba be hye chan fan but wo so ya hye no se me kotofoforo okwa kotofoforo san dia akonsuo no so because onim se na ya be hye na ne ma ho bio champagne na etesen mi etesen ni yo mo di nsuo galamsey wo nsuo look ampo me ya na me hu ni difference ni mpo okay me wan send that David nsuo oh okay na ye de ahwea ni bi ni nsuo bi na ye de horo okay nti eno na bebo na wo na de na ye wo se me nye galamsey ni bi onye ma na ye ni na wa na wo hye na kosisen wo hye ne kwase be kwakoto bo se ampo ye bebo na de kwakoto nti de bia no e be ma adwuma na asa wo ye ba wonko wani akuya odidi se MPP ne NDC nokure mu ampa obi a wone bias obetima pa NDC asem obetima pa MPP asem but these two political parties are in the last over 30 years omodi yeso no osha omamayen the reason to vote for them again omamaye reason agina so say eno nti kura no e wo say ye koso ade ye rehye omumu omaboa ya kodum pempenso a ebetimi aka say aba for the last over 30 years ya to abama MPP na NDC no ni ayanya mfiri mu ni se akoyo mu mienu ti omutrima ayo mu de anya ama ebe ya adwa tinsanity okay na ohwe enyema omo ba be omo ye na me de ebia na omo no omo ba omo personal gains bi inti ema omo timi ra amanyosem no right and me ade me meti hey well me timi nkyere mo die but MPP ni NDC for no omo hwe omo ne ma yie na kwakwa ese ni option bia bio okay and ase wo kase me ntu aba ne NDC na je se de wo so no ntina so saa me ntu aba ne MPP a de wo so ntina so saa enu nti na ama e bia afi bia no na se mfie na bia chinye kwoto aba no se bia sanya no a sanya no a kanye se de ehu di ehu ni na se e adwene se ye princess akra se hwan na ye to ama no okay but omo aboa ye aba ya to ama omo no omo ma ye nya so mfa so na de me ka so mutima ya omo de ene eni option bia nti eni option bia na che se omo my reason bia okay na eni option bia this afie na achi bia no ye go to aba by force former president now president John Mahama o kan asem bi kire Dr. Mahmoud Bawumia o say uni president da obi a uni president da no untumi enka say ntino untumi criticize no o ye de o ka kire na MPP na na dodan kwakufu de ne nua Bawumia samre mu na Dr. Bawumia na nani abere na oye lectures o chire economy mu enti amanfo hu se papa yi se de o chire economy se nyame ya adom na ye de amamui mano a ebetimi aboa ene na ma nipa dodo na ekoto abakra de ma MPP ena wo mo ebaaye wo mo ba beduru ye no eduru ba bi na economy anwe ne sen enti no ekokoye se o mampani Mahama Sabra na no ye former president na sama oka ye mre bi se uni omampani da
untumen criticize no na eye nokore with this one omampani tama na omo hyebo omo kan semfa galamsey ho no na what tasty office of the president no be into onim what goes into it onim niema ewo mu ena na omo kan sa niema ensem no into wonyini ye say it is only fair say yes put MPP aside omo ntumi anyinti ya to obaetia wo omo ena mo so mbayinti no still was a Ghana for me and ye den na you demand accountability you demand response from omo because proud to say all besanya bano no what na omampani akunwa no so paint no onim ne ewom ti ana na make no se obi bedi akunwa no mfie na hibia ye na boss o say no wani so a ye ne dey okay enya ne re na se electoral bani assistant okay ebi kwa ono ma ni asa repeat asa metina so and Ghana dey betimi demand you but why na to that some beti any na o ma ye no na problem ne dey ewo politicians for dey omusuro numbers nipa dodo anade dodo ene na politicians esuro pa enti nipa dodo ka se o kan se ya would you say ebra so mampani say okay me dey me minyaya yenye state of emergency but this is what nipa dodo no can say yenye state of emergency ntino yenkoye momo would you say so mampani o sha say so betie sansam no so also what here because you don't do what you like as a leader you do what we like to say no na Ghana for say we ya yeah to say we na say ya mo ba ya o makono mo say anye ya o be wo say we ye bi anade omo demand ye no wo ye na ya na anye ye sanity nti wo ka say wo falling on deaf ears so a emboa because about the day twemi ye reshuffle oh man ye and I say and they betting tax buy and I'm able to cast man tie nti say we wadwe say untie o man for ne dia and na be ready say hope is all position simple Agri ameda se ma yenkwa ahoma no so na ye ma frefo so emrem kakra ene wo ba mu a ye bisa se ye politician for no omo opposition a nyanse wo wiase nyina wo mo ne wo but omo ba ban mu a prekope na saade no ayira eye onwanwa se ye politicians wo Ghana ha no saa na omusu ene wo mo ban ete ana mamintie wo nso wadwen kyere 0546 618774 0260 196062. Good morning. Yes, sir. Udini baby au kasafi. Ma inche wano pay. Nyame adom. Right. Yes, sir. Okay. Debbie. Right. Okay. Right. Almost 2,000 lives don't get a forest. And I man putting my other man. How about your party? This every also in your position. I don't know what should I. Or you should say. Is it also? I'm not going to go to all your video. But empty time, what I want to say, I'm telling you, I'm about Ghana. Okay. Yes, but you want to say, empty before I want to go on. Yeah, that's my info will be for and Anope. Hello, good morning. Good morning. All right. Once we bet my friend, good morning.
Hello. Good morning. Good morning. Me ba cha udini baby o kasafi. My intio. I'm saying if I'm not from the finance company and say the MP for no. And I for na MP. Na say e be ma abosun for so ko good dia we you when ma. Dominic na so for no we no ready. Okay. Na be na for so na am Right. Na sa dia am say on the day no be finance. Yeah, that's it. Yeah, for people for good morning. Good morning, Udini baby o kasafi. James Kofi. Oh, okay. James, my intio no pay. Owoahene Akuya Lamitra no. Lamitra Akuya papa. What say the Bema Gamse Ajani say, me mana wo mudi ye garanti ni. Yembra. Mani ma o main uko star unye bi to. Any option. Let anyone work with in Chanfa machine, yes or nahi, or Babato. And it's a Ukoshi, not to Baston, one maybe and try. Right. A big port to hold the bar. Oh, yeah, right. Owoahene. Yes, sir. Gampe, we say Ghana for one swag, a mad mama. One for pressure, I think, to guarantee. We didn't be America. Yeah, what position? I could talk back on Sancho when it's a me. Ghana for me, my cousin before. My before I found this item when cry. Right. Ghana for the mouth, Bahama to me. And she opened in Nancy from now, Owoahene, Mr. Tarkwa, that's the NDC, Penny B. Gamsia. Fanny D, any no mamma. Fanny D, any no mamma, you didn't see that call a chama. Yeah, better so. Okay. The NDC ni penny be what Tarkwa. Now was so galamse to another way beer. Owoahene said, we are century after what here. Fanny no mamma, we did not mind chama, you see that call a chama. Yeah, you don't so. Okay. Because who ensure the ensure quality, yeah. Owoahene, only me 3 months, 2 months, and ensure mouth Tarkwa. No credit road. Ensure I mean, you know, Africa, I'm saying, right. But my MP before Milaka Brazina what dear any war yet. Ni papa no or Catamano, Baumia, or Paton, so I thank you, I take college. And 1 year more fun, Jim. No, Mahama, I've done up for all Conso. No, I'm saying, yeah, that's a young folk before Fronso, Ewaha, and good morning. Good morning, Owoahene. Me ba cha udini baby o kasafi. Me de kofi me ka se fresh ma kofi ko. Me da say bra kofi ma yenti oja. Yo. Ya Akuya what you want to asem no keka no. She no want to politics asia na. O kire wono so na dwen. She. Na Ethiopia ba na wantumi anye na obi aba no wantumi nye no obi ka. Anu so enjay. Oh, asem bi o ha wo ka wo so hu se Enti wo de wo kire wo wadwen eye ono na dwen to so ma yenti wadwen kire. Ono na dwen wo kire ba ke nya so o de fa ho. Wo de wa ka mate. Na ayi wo de say. Yem so bi sisi dey. Eti jasa ade ni nko ya me yanka. Se ayi anana do akoka se amamu ori nko yi. Eti wo ka anu ntum na say. Abla adisi wo so no. Nya sa no na wo ye. Anu kurano adibi nkoche kurano no mabije ono makani ya umde na ne sheya yanje onja mali shey obla video mampani bi pe mo kisa sa me kura. Okay, me dasi yenso ye dasi bebre no wadwen kire yemfo obi foforo ne anopa. Hello, good morning. Hello, good morning. Udini baby a okasafi. Uncle Ben, inside. Right. Uncle, ye dasi ma yenti wanopa. Owoahene ono Ghana for no. The time of the emotions to change your reality. Emotions now, how na you tuntuma into included. Okay. Guarantee them could Owoahene on ya did a big deal. Me no catch me a driver. Not to car a pet, nam the color cobo be no cono. Not to car a pen of the color cobo no. Or them court and outside maba. The only thing about prevent women to have no business in license. And I'm a one. No correct. Because we get a license, I'm a driver. No correct. In Funo, now, dear Galamino, my crabber, my demo tax. That's it. The Yamano, the Bamu don't find your banking.
Into more to tax no. What's on for me down Ghana? Okay. If you know report through, I shall with this report or whatever. Why do you tax the why do you Ghana? Right. Couldn't not to find your bank into one family then. It's the person there, and the most number one credit Makura, tell it. You realize it's a madam, my drive. I no credit to do. I want to imagine because when people interest you, why the politicians we need permanent friend, we need permanent enemy. What they have is permanent interest. Okay. Yeah, that's say. Nyamenchira, once what venture there were here. Ade Akye Abia dwumadies ne ye dwen o man Ghana ho. Ye bisa say, ye politicians are ye wo Ghana. Wo me wo NDC mu, wo me wo MPP mu. Se wo mo opposition a sabe mpanifo manimu a nyansa nyina wo mutim. Wo mo ba aban mu a na ni nyina yera prekope. Eye den ya. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Okay, I think that Naninya man and Hosian for people from. Good morning. Good morning. Udini baby au kasafi. Okay, Makana Biolo. Meda has a brack of my hint. What you want to end it in India? Ayagramja. Mumuna Mania. No one way DNA. And now I or your Ghana near or interest. Okay, what's it? Who said this is very big? Galamzia, Mukana Mukantia, Namukatiana, or the end of Bakwaye. Oh, and the propaganda do how many what is what you want to send you to the Galamzia? I think now, oh, do very well. Honestly, not being so yet, and I yet I also ask Bebre, once all the end saying, good morning. Okay, went to me and you know, Ubit me abba, Nano, Pewabetcha, once what drink. Good morning. Hello, good morning. Maybe I would any baby or Casafi. Also, Johnny. May I say, also, Yamia do me a way pa, also, ja. Monsieur, with my yeah, Joso. Oh, sir, Ghana, member, no. As you say, what stadium? Now, who shall go? Now, what womb body? Who did it say? Who did it say? Who did it say? I know. And the boy, what say? Okay. Yes, the MP before I can't see Anna. MPP Ankasano. Mom, Bassa, Mobile, my you. Because that did it in some of Mukan, society or Mutremo, 8 years, 10 on Bay. Okay. Mama by 1 year call Nyay. It had a moment, my young man time, only 1 year. Yes, I can your ma, or the other 2 crime. Our baby. It's the MP before you didn't know me who said, a propaganda be no more. Sure. A propaganda be no more. It's no, Omunja, no Munja Mama, no fa, or mine no Quabas as on Sumidasi. Yan said, I say, Bebre, and pay, Maminti won so, and Chamid of Fred Median Baby and Tino, Ubit me room says here. Good morning. Good morning, James Coffee. Hey. Now, Papa, now we're talking near piano. What's in it? Nina can't who be now politics near day. What's the minimum MP and NDC for me? Gramsci. I don't think I make a minimum be a. Okay. I don't think I may say, oh, I mean, we are training you at Takwa. That's a who NDC Penny and Gramscia. Fanny D. Mayan. Minya being an old Minya, but. You're very important. I'm up in for sure. NDC need a sequence say. Start to say that I'm saying, and I said, oh, 2 beer. One papa no talking near piano pino. Often it my. Okay. May I say, Bebre, ma memfa we any area na fe yema akuam fanas media wiemra. Good morning. Good morning. Good day, baby Akasafi. May I say my one of pay? National Macron. A question for anything you may like. There be or yet Mpacho, hold my uncle, Wadaruma, when it or yen a Juma sense and training, nor a gun and need or some children to Wadaruma. Yen fancy. Also, radio. On one side, Obani, Wadaruma, Chira Wadrin, my Mr. Wa, when it
senior me. Wada Roma mpacho weni die mu kire wadwe ma yenko. Ndi senior me. Okay, me ana mayi mirai efiri so misraw. Ense o ye na dwuma o kire na dwen se ensem kiro ni enti ne se o ye NDC na o ye MPP ni ndem misraw yenyi enu mfirim Wada Roma nyame nhyiraw se o ye ne sa ede amame. Good morning. Good morning, Owoahene. Ude ne baby a o kasafi. Mekasa wa yito so pep jo. Man no say you say NDC ni penyi bi oye edwuma ni be ye ntre no no. News nyina say nti so pe bia ono nka director sama na ne nche. Okay, mate yeda ase. Ono no abe news mo bia say nti onko ono hono ye nka che no. Yeda ase, nyame nhyiraw. Onso betinde wo de aba last one. Awma me kwa na omo obi eba bada nyahwe yemfa we last yenko. Good morning. Yes sir. And saying one campaign now so your mama open 9 months no one thing that your mama minister there for you start one day the mama minister ka say corruption there this is the one I know that aka wa so we are better for we say coach no so we have no that wadu yemfansi and so one go share them na ndisi muma no me da say nyame nhyiraw abusanfo yemfa ofra adwumade no ensi ha enom na menka say apart from say ye nsamtwere adwuma no yenso yete man no mu bi indi de ekoso ne esie ya yehu bi nti no say ye kyerɛ adwen a fine woni nipa ne nya adwen a so betima kyerɛ wo de ba mom say ye be label obi ya MPP obi ya NDC no emwa eno na ama nsamtwerefo Ghana bepem sabre wo montume enka ana yen holdi government responsible wa huna metro no enti nsamtwerefo no so mo kyerɛ adwen na eya yenya adaje na yentie wo mo nso nye se label no bamu a ni anani nyeden a obonse na aka na hye ohu nokora no kora o kyena ontume nka ende mesremo nipa na kyerɛ na adwen a after all apart from nsamtwere adwuma no wasan ye Ghana ni enti no niema a ekoso no ya yehu bi enti no MPP we MPP ni nasem o kan ye de mehwe ye NDC ni nasem o kan de mehwe ye MPP ni no we nko ade ni die mu mesremo a eno de ya na mama ye ye afirim at the end of the day say NDC ye Ghana yi a MPP for beka say NDC ye Ghana ye ndi ye tu afiri akọ MPP so ye Ghana yi a NDC for beka say MPP ababe ye Ghana yi enti no ye ntena mu ye tu akọ but aye ne ye ba akọ ye nyina kwan a yebema oman no agina ayeye obi se mefa NDC so na aye ne ye obi se mefa MPP so na aye ne ye ye de ye da se ye maame awo na ye nua no ntimisram yema emotions no mra from na fe yen kansem ma no a aye the subject matter no ya ebema abrabo akonkan me da se bebre akua wase me de awie na yenko na sama me kan na mu duan na omo ka se me MPP me de me NDC minim ne ana wo pese wo kire kura enti na ma sese ano e kan se central phone bebe na won man se asem bi ba omo fi no it is true on can be because oko kan ya be tag no it is me tie mo adaje am de ko NDC na MPP ni it is true and de ba ko me mpe krampo ya politics and in fact saade no so kura na ama ebepem ne Ghana ye ka ba bia because nka no kure mu no nsem trofo ne yebetimi aka asem no pefe enso se ukoka ya nhwa ne yakogye wa no asibone se ugina ha na ugina ha na ya dia asem to no se kire wadwene memba kire na adwene and am say obi antimi mba studio han se bi memba kire na adwene se dey free na ofra boja asem na da wana to ba me de na mbe kan ni mom na wo ba be tag me na de da won kan so kan wo de assume you just want out here can over Canadian over Casan count there. That is the point. Opinions are like noses. I imagine I'm better more over member born some ma abaya otisu se galamse no wa ya de. Okay. Member born some man. Because me tina am say na make say me yema nka de be che no. Na galamse na say yensu na ye ni na nani aye. Ate. Right. Yamba de anyema omode galamse na say da be mba no say na we meka we yamba ni be na maka. Me da say kuya asempetia konsuo ne boy hina
enti abusanfo ɛyɛ yen so no monte yase ɛwɔ adwuma no ne yemu yen no asɛm no ye ka ne sɛ de ɛteɛ ebia sa MPP ni kɔka yen nye no ni ye bɛka sɛ ɔyɛ MPP ni nti a ɔka NDC ni kɔka yen nye ni ye bɛka sɛ ɔyɛ NDC ni nti a ɔka nti sɛ meme yɛ nsɛmkyerɛ ni na mehunu nɔkorɛ no na meka meme de no nipa bɛgye adi kɛse efisɛ nipa bɛka sɛ ɔno de ɔyɛ nsɛmkyerɛ ni nti no onyina obia afa nti no yɛda mo asese mo te yaseɛ saa na yɛde bɛyɛ adwuma na yɛdi galamsey ho nkɔmɔ yi de ken bɛboa me na wama yɛ ahwɛ data we sesi a ansa na yɛada yɛ ho aba yɛba yɛbɛba bɛfa nkɔmɔ no ne yɛtwa ɛtoɔ yɛhwɛ small scale mining license ahodoɔ a ya issue every 2012 ɛde bɛsi 2024 yɛnhwɛ saa data no sesi a wadaroma DJ Ken nenso bɛboa yɛ alright oba yɛ Facebook no so a ɛne na yɛde ato so yi small scale mining licenses a yɛde ama nkrɔfoɔ efiri afe 2012 ebesi 2024 2012 to 2017 na NDC na tia konwa so 2017 to 2024 MPP na tia konwa so nti again asɛm yɛ a yɛkan no ɛno no nso ɛda so agina MPP ne NDC for entem na yɛnhwɛ sɛ na wɔmayɛ no na memfa credit no ma yɛnuanom ɛyɛ channel 1 for wɔn na wɔyɛ compilation way a yafa bi yɛde di nkɔmmɔ na wohwɛ mu a afe 2012 no small scale mining license a yɛde maayɛ no na ɛyɛ 332 oba ɛyɛ ɛno yɛ afe ɛyɛ 2012 ɛno no 2013 no na ɛyɛ license 283 ɛna yɛde maayɛ 2014 105 ɛna yɛde maayɛ 2015 321 ɛna yɛde maayɛ 2016 361 small scale mining license ɛna yɛde maayɛ 2017 ɛyɛ small scale mining license 7 2018 yama license ɛwɔ hɔ ɛnom 2019 yama license 103 we a small scale mining license 2019 ɛyɛ 3 2020 621 license ɛna yɛde maayɛ ɛwɔ ɛyɛ 2021 11 license ɛna yɛde maayɛ 2022 yɛma license 148 2023 no enso yɛma 38 ɛna 2024 yɛma 19 endu hwemu a in total yɛma small scale mining licenses every 2012 ɛde bɛsi 2024 between MPP ne NDC yɛma license mako empem mienu ahanan aduonu miensa 2423 small scale mining license ɛna wɔn party mienu no ɛde ama na wohwɛ mu a 2015 2016 ɛwɔ NDC abreso ɛna yehunu license kɛse pa ɛno no na yɛ 321 ɛna ehuri kɔ 361 ɛna oba ɛyɛ NPP ɛnso abrɛ ɛso a free 2017 ebesi 2014 no baabi a wɔn license kɛse pa no na yɛ 2019 2020 ɛna ɛyɛ 2022 ɛna wɔn license kɛse pa but baabi a na eja wom kɛse pa baabi a na eja wom kɛse pa no ɛyɛ baabi ɛte sɛ ɛyɛ baabi a na eja wom kɛse pa no yɛ 2020
license 621 ɛna wɔn ɛde maayɛ paa na saa license yi nyinaa no wohwɛ ɛyɛ graph no a 2012 to 2016 no 1402 license ɛna wɔn de maayɛ 2017 to September 30th 2024 no ɛno nso license no ɛyɛ 1014 ɛna wɔn maayɛ but saa license we nyinaa mu no 2423 no nea ɛyɛ valid ɛbɛpem saa bere license ɛyɛ valid ɛbɛpem saa bere ɛyɛ 984 licenses ɛna ɛyɛ active ana ɛyɛ valid ɛde bɛpem saa bere ɛwɔ ha ɛnom we ɛyɛ amane a ɛyɛ ɛfa small scale mining license ho ya yedi galamsey ho nkomo nti yade bi support yade data we support nkomo na yedie ɛwɔ ha ɛnom na fe bibiada etime akoso ma menye we taw na memra meba yebetoa nkomo no so ɛde efe ha ɛnom
Ghana ye one country a wahu or rent me hoda. Would you say unya da